Išlije meraklije, ne možemo bez rakije. Ispeko je zanat i ispeko je pile. Dobri ljudi, čistog srca. Sprovede malo ovdje u moj komšiluk. Laganiji su od mene, majka mi moja. Sviđa mi se to. Zanimaju ulošci koliko su. Evo. Sad smo trenutno u najlepšem gradu u Srbiji. Mogu sebe da snimim samo, ništa, vas neću. Snimate? Da. Mogu? Bodem do gore malo. To je to. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let. Išlije meraklije, ne možemo bez rakije. Išlije meraklije. Lagano danas, ljudi, u drugi deo dana. Da imamo šta se dešava u dvorištu ovdje kod mene. Ko mi je stigu u posjetu i tako dalje. Prešli smo sa iPhone-a na GoPro, jer mi se istrošila baterija na iPhone-u, tip je dobro. Evo ga, evo ga. Vidi ga, Coke. Vidi ga. Sad će prošetamo malo, nego gužva je velika pa upada u neki stres, paranojicu, ali dobro. Ajmo. Dobar je, šta radite, šetite? Sad smo stigli. Dobro. Viđamo se. Važi, ćao. Idemo da obiđemo mog velikog prijatelja, balkanskog lisca. Kako je, šta se radi? Čekaj, ovo snimam drugi deo dana, da vidimo pilence kako se vrti. Krompirići ispod. Pile na saču, ljudi. Pile na saču, idemo malo kod mog drugara, balkanskog lisca, koji radi sam svoj biznis. Čovjek je bio, proputovao je ceo svet, bio je, radio je u Grčkoj, gdje sve nije radio, na brodovima, na kopnu, ispeko je zanat i ispeko je pile. Atmosfera, ambijent ovdje, odličan, prelazi se unutra. Evo ga, moj drugar. Jesi živ? Brate, borba! Znam, sve znam. Ćao. Hop. Naravno, na prvom mjestu. Iz ljubavi. Tu smo, sad ćemo da prošetamo malo da vidimo kakva je situacija, ali odlično, evo, pumpaju na sve strane. Kafići su također puni, ulice pune, ali sreće imam, ulice su, bulevari su mnogo široki, dugačke su i ne stvara se neka velika gužva. Sad će prođemo ovdje, pored ovog kafića, vidimo što ljudi radi. Vidi ovo što je dobro, brate, evo mi ga kolega. Ste za čaj, za kafu? Nisam, hvala ti, samo da ti snimim štand dobar. Car si, brate. Si u sklopu njih ili? Da, u sklopu. To. Poštujemo malo da vidimo što ima unutra. Da imamo kolege što radi. Da imamo šankeri kako rade posao. Idemo malo u drugi sektor da vidimo šta se radi, da nekog znam, a da nije moj grad, ne znam nikog. Nazeru. Imamo malo ambijent, hedonizam, dobri ljudi, čistog srca, dobre duše.
sad malo s polja. Što se dešava ovdje. Čao, burazeru. Ajmo malo tamo. Sprovede malo ovdje moj komšiluk. Da vidite šta se radi. Si dobro, prijatelju? Šta, lagani su svi. Laganiji su od mene, majka mi moja. Sviđa mi se to. Pije se kafica. Bravo, mala. Idemo dalje. Ćemo malo u ovu moju ulicu. Nikole Pašić. Pa da, ulica u kojoj sam ja rođen u Kragujevcu je bila Borisa Kirića, sad je Nikole Pašić. Evo je ovdje ljudi Nikole Pašića, vidite, gledaj. Lagani smo, svi imamo isti cilj. Pravda, sloboda, odgovornost. Da svi koji su počinili nešto loše našem narodu odgovaraju za to. Sa jednim činom skretanja pažnje, duvanjem u pištaljku i obuzeli. Možemo malo do DM-a da vam snimim cene. Ajde, kad smo već ovdje da iskoristimo priliku, više ovdje ljudi šta rade, brate, pumpaju, ubijaju, brate. Puklo je sve. Nije fora da se menja, nego se na pumpa dobro. Teško, 2012. smo stavili, 2012. i Medviva. Da vidimo tamo šta pišu. Pišu, potpisuju se svi, gledajte. Potpis. Kako je, šta radiš? Lepo, nije, moj kombić tamo, sinoć sam došao, prenoćio sam u njemu i vraćam se večeras. I šetam malo. Gledamo se, drži se. Ćao. Uđemo malo do DM-a da vidimo što imamo u DM-u, neke cene. Snimamo malo ovdje. Magnezijum i tako te zajebancije. Vas zanimaju ulošci koliko su. Evo. 589 dinara. Šta žene kukate, jeftini ulošci za vas, brate? Nemoj da kukate stalno. Idemo dalje da vidimo što ima ovdje. Praškovi, zebancije. Cura radi posao. Parfemi me zanimaju, ljudi. CK da vidimo. Koja mu je cijena? 37 eura. Pa nije mnogo. 100 ml. Gdje je cijena? Snimam ženske, da ne bude da snimam samo muško. Snimam malo ženski parfemčiće. Tako da neke malo. Prestiž. Ima neki, ja se ne razumijem parfeme, neki malo ekskluzivni. A ovo su testeri Women's Secret. Women's Secret Bugatti. Sjaj. Bugatti. Idemo dalje. Gužva je na kasi. Reklamu vam radim, samo da znate. Nije problem. Nije raspoložen, dobro te za priču. Idemo dalje. Masa ljudi, brda ljudi. Šta
Ovdje neka gužva, neki red, da imamo šta se čeka ovdje. Gyros for you. Dobro. Ovdje, ljudi. Ovdje dele, bro. Kod Rajka. I kolika gužva je. Da, to se vam je divno. Ček, da snimim to. Bravo, mala. Idemo dalje. Dottori del Gelato. Dottori del Gelato. Ja sam ispravno izgovorio. A bio sam na Siciliji, živeo, radio. Čekaj da uđemo malo da snimimo Dottori. Nije problem da vas snimi malo. Evo, cure rade sladoled, vrhunski. Kakav ambijent, ljudi, vrhunski, majke. Sviđa mi se. Iva ne gleda. To je to. Marakuja. Samo se nešto da snimim za YouTube kanal, može? Kombi, kafa i kuća se zove YouTube kanal, bit ćete na tom kanalu. Kombi, kafa i kuće. Kafa i kuće, pas. Putovanje sa mojim kućetom u kombiju po Evropi. A sad smo trenutno u najlepšem gradu u Srbiji. Vidimo, sad mora da uđemo ovdje da imamo ambijent kakav je ovdje, drugari. Snimamo malo ovdje šta se dešava. Da mogu da snimim malo samo, pa to za YouTube kanal. Stvarno? Što? Mogu sebe da snimim samo, ništa, vas neću. Evo, ne dozvoljavaju, poštujemo. Dobro, to je korektno, legitimno, neće svi da dozvole da se snimaju. Poštujemo, idemo dalje. Da imamo šta se dešava ovdje. Njih imaju KG-u i ne zanimaju nas baš nešto. Opa, Cezar, bajo. Ćemo malo unutra, što da ne. Ajmo malo unutra da uđemo. Ovo se igra igrica, ba evo, razvaljuješ, bratice. Jel nije problem da uđe malo oko lokala da snimim za YouTube kanal svoj? Kombi, kafa i kuće. Hvala ti, burazeru. Ali gore ima nešto na strani? Ima gore, snimate? Da. Mogu? Bodem do gore malo. Neću. Prinut sam. Lagano, ispoštovali smo samo jedan kadar. Pa to, hvala ti, car si, odo. Dobro, to je flert kod Sremca. Idemo dalje, vidiš, ovdje se slikaju. Gdje si Mrčo ovdje da pomogneš? Gdje ti je pas?
Ono ga u kombiju čeka me u kombiju. Ajde jedna fotka, vadite telefone, ovo je legenda moja. Vidjeli smo se malo. Ja nisam, Pa gdje je na tajmer? A ne znam, nešto nisam sjela. Pa ti sad. To je to. Tajmer, uključila tajmer i zbog toga. Si doterao kombe? Jesam, spavao sam sinoć u njemu. Budem do večeras i oda. Da snimim malo ovdje šta se dešava i oda dalje. Ali si radio, nisi? Nisam, kako, lagano. Večeras se vraćate, večeras. A, dobro, A sutra, važi, gledamo se posle. Važi. Snimimo malo to. Idemo dalje. Dobre, idemo dalje. Ovdje je trenutno neka velika gužva i buka. Bajkeri prolaze, ljudi. Nadam se da ću uspjeti da vam snimim. Čekaj da požurim malo. Požurimo malo. Evo se. Love was as precious as diamonds, where if you searched you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby,